Osjećam kao da ćemo sada jesti. Vau, pogledaj one velike limenke Skittlesa. Možemo li ih sada probat? Počnimo s kolicima. Ja sam najsporiji. A ja sam najbrži. Srednja brzina, to mi se sviđa. U redu. Ne gubimo vrijeme. Počet ću. Wow, nevjerojatno! Čini se da je prebrzo čak i za mene. Imam ideju, znam kako pojesti sve slatkiše u sekundama. Sortirajmo ih po bojama. Super, tako dobro. Kakva sjajna ideja koju si smislio. Hvala ti. Bio sam u pravu. Jesti kroz slamku je puno praktičnije. Wow, moj jezik je sav žut. Joj, u redu i onako će biti obojen u druge boje. Pokaži mi. Wow, istina je. Sad je tvoj jezik zelen. Neće dugo biti. Mislim da će na kraju biti ljubičast. Provjerimo. Wow, šareno. Ovo definitivno nisam očekivao. Ako si gotov, onda je vrijeme da i ja počnem. Pa, trebam baciti svoj bombon. Dopusti mi da ti pomognem. Otvori usta i ja ću ubaciti Skittles. Jennifer, sviđa ti se da se ne hvalim točnošću. Svi Šveđani su ludi. Hajde. Ali to je zabavno. Zabavio bih se s tobom, ali trebam jesti. Wow, ostao sam bez bombona tako brzo da nisam ni primijetio. Pa, zbog tebe ih nisam mogao probati. I još uvijek imam puno posla. Sada ću staviti samo prvi bombon u usta. Mia, molim te, požuri! Ili ćemo ostarjeti. Iako, postoji jedan način da to izbjegnemo. Razumjela sam. Želite li da pomognemo mi? To je sjajna ideja. Mi smo pravi tim. Zapravo, nisam tražila pomoć. Ovo su moji bomboni. Kate, požuri. Mia želi prerezati našu slamku. Gotovo! Ne mogu ti dopustiti da mi ukradeš slatkiše. Pojest ću ih sama. Ne mogu zakasniti. Nemam vremena. U redu. Ali možemo prijeći na novi krug. Pitam se što nas ovaj put čeka. Ovo je ugodno iznenađenje. Uzmite svoje karte sada. Pa, nemam kamo drugdje žuriti. Da vidimo što imam. Super, bit ću najbrži, a ići ću prosječnim tempom. Gubitnici. Danas sam najsretniji. Jadna Kate. Njoj će biti teško. Bez brige, uspjet će. Usput, već sam počela, ali ovo pakiranje je... Moram ga probiti. Nadam se da će moji oštri nokti to izdržati. Super! Napokon mogu jesti namaz od čokolade. Tako dobro. Gledam te, Mia. I moj apetit se budi. Ne možeš ostati ravnodušan prema čokoladi. Vrijeme je da povećam brzinu. Ubrzat ću malo. Ovo ne izgleda baš lijepo. Pli. Glavno je da mi se sviđa. Nikad nisam pojela toliko nutele odjednom. Ovo je pravi raj. Ali već su ti sve ruke u tome. Ne bi škodilo istuširat se. Malo kasnije. Sad imam važnijih stvari za napraviti. Ponašaš se kao svinja. Ne mogu ovo gledati. Onda nemoj. Prestani me ometati, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzet? I ja sam zauzeta. Moram otvoriti svoju čokoladnu pastu. Ispostavilo se da je to vrlo teško. Wow! Toliko nutele na mojim rukama. Moram je odmah polizati. Teglica je već prazna. To je tužno, fetuse. Samo ću, i onako nije ostalo puno. Nadam se da će ovo uskoro završiti. Raduj se, Jennifer. Tvoj čas je napokon došao. Koliko sam dugo čekao ovo? Jedva čekam jesti čokoladu. Sretan sam zbog tebe, naravno, ali bilo bi bolje kad bi mi dala nutelu. Što još? Već si pojela svoj dio. Sada je moj red. Ulijeva se pravo u moja usta. Ne stigneš ni... Treba žlicu. Možda ćeš promijeniti mišljenje i ipak podijeliti Jennifer. Ne želiš? Onda ću morat koristiti rezervni plan. Pojest ću ovo dok nitko ne vidi. Što? Ne razumijem zašto je pasta važ. Tek sam shvatio. Glupo. Nije razumjela.
Ovo je moja prilika da ponovim svoj trik. Super. Ah, pa, opet nije dobro. Sjeckaj. Što Gore. se događa? Zaista Moram se ukusno. koncentrirati kako treba. Razumio sam sve. Ovo je dijelo Mije. U redu, idem po nju. Možda ću pokušati ponovo. Aj, I meni. Kako možeš pasti? shvatila sam te davno, Mija. Dobila si što si zaslužila. To je to. Moj ukus je prošao. U redu. Tako da sam jedina preostala, ali nemam gdje žurit. Ne žurim se. Vrlo polako. Otvori staklenku. Moje strpljenje uskoro će nestati. Ne mogu čekati. Hvala što si mi pomogla, Mija. Ali nemoj biti toliko nervozan. Opusti se. Nadam se da ću ovo moći sam riješiti. Bojim se da ne mogu. Dopusti mi da ti pomognem. Molim te. Molim te, Kate. Nemoj. Oh, to je to. Kako ste ljubazni, Mija. Pravi prijatelj. Hvala još jednom. Da. Hvala ti što mogu probati svoju čokoladnu pastu. Možda bih to trebao učiniti i za nju. Ovdje točno mogu to učiniti sam. Te se i sa O, Isuse! seksiju. Jennifer, probudi se. Ne mogu to više vidjeti. O, već mogu osjetiti miris čokolade. Pa kako ide, Kate? Napokon isprobavaš Nutellu? O, vratili smo se. Bilo je vrlo ukusno. Hvala što ste čekali. A gdje je naša hrana? Ah, vidim sladoled. Tako velike staklenke. Super. Jedva čekam vidjeti kolica. O ne, bit ću spor kao kornjača. I ja mogu izvući plin. Svaka brzina je dobra. Osvježimo se. Jennifer, možeš li brzo izvaditi žlicu? I meni treba. Da, naravno. Daj mi malo vremena. Što radiš, Mija? Oprosti, ali nemam vremena čekati. Želim pojesti svoj sladoled prije nego što se otopi. Oh, ne mogu ga izvaditi. Zapeo je. Konačno sam uspjela. Izgleda kao veliki sladoled na štapiću, samo bez čokolade. Sjajno. Što nije u redu s tobom, Mija? Malo je hladno. Sve je u redu. Samo sam dobila ovo ovdje. Ali situacija je pod kontrolom. Razlog zbog kojeg nisam siguran u ovo. O ne, gospođice. Potpuno je hladno. O čemu razmišljaš, Jennifer? Želiš li koristiti baklju? Previše je opasno. Bolje uzmi sušilo za kosu. Mogu se opet kretati. Nestaj, Kate. Oh, hvala. To je mnogo. Ispostavilo se da moj plinski plamenik više nije potreban. Tako je, ponesimo ga. Budući da je sve tako dobro završilo, mogu li probati svoj sladoled? Osim toga, već imam poseban plan. Želim se osjećati kao kod kuće. Ispast će vrlo lijepo, vidjet ćeš. Super. Nisam očekivao da će biti tako sjajno. Wow! Kakav ogroman sladoled imaš. Ovo je nevjerojatno. Zašto si me udarila, Kate? Vjerojatno zato što si htjela pojest kornet. Definitivno, ne bih odustala od toga. Oprosti, Mija, ali to je moj kornet. Napravila sam ga, pa ću ga i pojesti. Kako je ukusno. Apsolutno sam oduševljena. Bez obzira s koje strane ližeš, fantastično je. Ne sumnjam ni sekunde da je tako. Oh ne, ne. Moj kornet će pasti. To je loše. Ne budi uzrujana, Kate. Sve se može dogoditi. Pa, ostala sam jedina. O ne, moj sladoled se potpuno otopio. Kako to? Pa, ima i plusova u tome. Sada ga mogu popiti. Pažljivo, Jennifer. Molim te. Ne brini. Pokušat ću ne poškropiti nikoga. Sveti! Ona je otišla. I sva njezina odjeća. Ali bilo je ukusno. Da. Želim da mi napraviš burger u prvom krugu. Veliki i ukusan. Burger? Naravno. Mijau!
Nikada u životu nisam napravio burger, ali bio bih jako sretan to učiniti. Prvo, kao čvrsta masna riba, dobra stvar je što mogu otvoriti konzervu svojim oštrim kandžama. Riba će zamijeniti pljeskavicu u mom burgeru. Više volim ribu. Sad mi treba nož. Zašto? Ne brini, neću te povrijediti. Samo trebam narezati rajčicu i sir. Nije pravi burger bez toga. Kakav miris. Spreman za jesti. I želim napraviti slatki hamburger. Slatko pecivo će imati marmelade. Baskin Robbins jagodni sladoled. O, obožavam ga. I u obliku je srca. Još malo kiselih gumenih bombona i slatkog sirupa od jagode. Druga peciva i vojla. Moj burger je gotov. Mislim da će se Lensliju svidjeti. Svidjet će joj se. Tko je tamo bio sretan zbog toga? Ne možeš se zasititi tog burgera. Trebao bi prestati smijati se. Naučit ću te puno. To je to. Izgorit ću ga za tebe. Nemoj se usudit. Hej, gospođice Flower. O, prestani s tim. Ne razumijem. Uhvatio sam ga. Pa, moja brzina je na vrhuncu. A evo i vode. Za tebe! Dobro, dosta zezanja. Vrijeme je za kuhanje. Mislim da ću početi s pecivima. I trebamo napraviti tijesto za to. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijemo zaboraviti na povrće. Moramo ih rezati na tanke kriške. A ako neke trebaju. Ukusna pljeskavica je osnova za burger. I umak je također vrlo važan. Zapravo ću ga sam napraviti. Mislim da pljeskavica ispada izvrsna. Oh da, sve se slaže. Ovo je definitivno burger koji će svi voljeti. Ne samo da je velik, već je i nestvarno sočan i ukusan. Oh, pogledaj kako je lijepo. Svi će ga voljeti. O da, savršeno. Tako je, čak sam i ja gladan. Idemo. Oh, to je za Lindsay. Wow, svi hamburgeri izgledaju stvarno dobro. Jedan izuzetak. Gospodine mačkice, što si učinio? O, miriše tako dobro. Ne želim ga ni probati. Radije bih probala ovaj slatki ružičasti burger koji mi je Chloe napravila. To je sladak burger. To je prilično sjajno. Preostaje samo probati veliki burger šefa Ethana. To nije samo burger, to je cijela torta. O, okus je nevjerojatan. Ti si pobjednik, da. Da, znao sam da ću pobijediti. Naposljetku, ja sam kuhar. Da. Previše misliš o sebi. Dođi ovamo. O moj Bože. O, mi smo Chef Ethan. O ne, zvijer je u gradu. Ma ne, šalim se. Opet sam gladan pa mi napravi ukusna jaja. Volio bih to. Pa, lako kao ništa. Pa, pogledaj ovu plijesan koju imam. Zapravit ću slatka jaja. O, pogledajte oči. Nevjerojatno. Sada je preostalo samo dodati uši i puricu. Stavimo ga na tanjur. Eto ga.
Detalji. Umjetničko djelo. Nevjerojatno. Jogurt je tako ukusan. Iskoristit ću ostatak jogurta da napravim svoj desert. Znam da je Lindsay htjela jaja, ali napravit ću nešto nevjerojatno cool. Umjesto žutanjka upotrijebit ću konzervirane breskve. Jedva čekam probati. Nevjerojatno. Dakle, stavljamo breskvu u naš jogurt. Zapravo, 2 breskve. I pogledaj, izgleda kao jaja. Izgleda tako, ali to nije to. Napravit ću najautentičnija jaja s povrćem. Zato ne trebam samo jaja, već i povrće. Sipam to baš ovdje. I ravno u pečnicu. Savršeno! Osnova za moja jaja je gotova. Sada ćemo je zarolati u rolat. Ovaj rolat može se posuti sirom. Što više sira, to bolje. Što misliš? Izgleda prilično ukusno po mom mišljenju. Slažem se. Tako je dobro. Čekaj. Gdje mi je jogurt? Mislim da znam tko ga je pojeo. Tvoji otisci šapa su te odali, mačko. Srami se, ne viči na mene. Hajde, požuri. Umirem od gladi. Dobar tek. Zanimljivo. U redu. Tako slatko. Chloe, što si učinila? Unutra su samo žumanjci. U redu, probajmo. Možda ima dublje značenje. To su breskve. Iskreno, tako. Očekivao sam više. Šef, etanova rolada izgleda bolje. Ne štedite na siru i volim to. Ćemo morati probati jaja od gospodina Mačka. Do sada, ovo je najslađe. Ovo je tako dobro. Gospodine Mačak, čestitam vam na zasluženoj pobjedi. Volim te, Mačku. Nemoj me otpisati. Ali još uvijek sam mačka. Au, kako lijepo. Sviđa mi se ovdje. I evo našeg fontana za čokoladu. Jeste li spremni boriti se za njega? Upozoravam vas, neće biti lako. Trebate staviti ruke iza leđa. Bravo, dobar početak. Postavljam tajmer i sretno svima. Prvo, trebate uzeti zračni kist. Nije bilo tako lako kako sam mislio, ali uspjela sam. Sada možeš crtati. Ti si takav smušenjak. Već dugo radimo ovo. Nema brige? Tići ću. Mislim da mi ide dobro. Pogledajmo kako ide Miji. Baza je spremna, ali mi se uopće ne sviđa. Nešto nije u redu. Imam ideju. Znam kako napraviti stvarno lijep crtež. Trebate koristiti marker. Jeste li vidjeli kako sam vješto skinula poklopac? Sjajna ideja, Mija. Ovim tempom ćeš me pobijediti. Što je to bilo? Zašto je Jennifer pala? Samo sam htjela skinuti čep s mog markera. Pa, Mija je opet korak ispred mene. Ona pravi prekrasnu fontanu. Što da radim? Obično pero će mi pomoći. Oh, ne! Sada kišem. Oh, ne! Pogledaj što se dogodilo s mojim crtežom. Prekriven je bojom. Jennifer, kako si to mogla učiniti? Kej, čemu se smiješ? Uzmi to. Mija, zašto si me poprskala bojom? Ovo je stvarno smiješno. A ako poprskate i svoj crtež, bit će još zabavnije. Jennifer, što gledaš? Želiš li me također udariti po vrućoj ruci? Što? Ne. Izgleda da je vrijeme. Da, imaš sreće. Da vidimo što imaš ovdje.
Mia je uništila moj crtež. Znao sam da ti se neće svidjeti. Bojim se da ni moj rad neće biti najbolji. Sve zbog Jennifer. Djevojke, uzrujale ste me. Ovo je loše. Siguran sam da volite moj rad. Iskreno, nema puno za birat. U redu, Jennifer. Pobjedila si. Uzmi fontanu. Super. Kolika je? Wow. Zavidite mi, gubitnici. Koliko dugo sam htjela probati ovu čokoladu i sada mi se san ostvario. O, Bože moj! Trebamo samo sjediti i gledati ovo? Moramo joj ukrasti čokoladu. Hajde prije nego što sve pojede sama. To je bila briljantna ideja, Mia. Hej, gdje je nestala sva moja čokolada? Odlučili smo uzeti malo od tebe, ali to je tako nepošteno. Predstavljam vam vašu novu nagradu. Nije li baš preslatka? O da, pravi anđeo. Dođi ovamo, prijatelju. O, wow, kakvo je iznenađenje. Moramo li crtat kakicu? Mia, tak si pametna. Bravo. U redu. Da, ne izgleda baš dobro. Stvarno ne želim ovo crtati, ali pokušat ću. Još uvijek nema drugih opcija. Osim toga, mislim da će biti lako. Zaostajem. Moram uskoro nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Mislim da je bolje crtat nogama nego ustima. Odakle dolazi taj miris? Fuj, Mia. Odlično. Već sam eliminirala jednog protivnika. Sada možeš početi crtat. Moje šanse da ne dobijem ovo smeće rastu svake sekunde. Samo još malo truda. Pa, Mia već crta, a ja ne mogu ni uzeti flomaster. Jupi! Napokon sam uspjela. Korak sam bliže pobjedi. Krenimo. Ups, izgubila sam svoj marker. Gdje je? Trebam ovaj. U redu. Samo ću izabrati drugu boju. Drugu nijansu. Što je ovo? Mia je gotovo gotova. Vrijeme istječe. Stop. Gdje su vaši radovi? Oh ne, nisam stigla ništa napraviti. I evo me. Potpuno spremna. Možda će ti se ipak svidjet. Izgleda onako. Pogledajmo što drugi imaju. Trudila sam se. Shvaćam. Bravo, Mia. Super. Koliko je sati? Izgleda da sam prespavala. Oh, vrijeme je za pokazivanje. Nije vrijedno toga. Sve razumijem. Kati je izgubila. Oh ne, nije moja krivica. Bila sam bez svijesti zbog Mije. Hoću li sad to morat jest? O moj Bože. Izgleda odvratno. Ne želim to staviti u usta. Čekaj malo. Oh, kak slatko. Na bazi je čokolade. Spremna sam jesti ovo od jutra do večeri. Mljac. Također i ti. Što radiš? Dosta. Samo nemaš pojma koliko je ovo dobro. Sad ću povratiti. Radije se okreni. Možda želiš probat? U redu, idemo. Kako želite. I evo još jednog slatkiša. Kako pahuljasto. Šarmantno. Sjedni, malena. Morat ćemo malo pričekati dok djevojke obave svoje poslove. Usput, nacrtat će ih ravno na njihova lica. Hajde. U redu? Pahuljasti će bit moj. Vidjet ćeš. Stvoreni smo jedno za drugo. Mislim da će mi šminka mačke jako odgovarat. Bijela olovka je beskorisna. Radije bih koristila plavu. Vidi kako je svjetlo. Točno što mi je trebalo. Sad pogledajmo oči. U redu? Stvarno radiš sve. Nadam se da će mi i crtež dobro stajati. Odlično. Još uvijek nema šanse za pobjedu. Opušti se. Crtat ću dok gledam u ogledalo. Toliko je lakše. Nitko me ne može pobijediti. Pa, već sam završio većinu crteža. Jennifer, kako si ti? Ne znam što će se dogoditi. Stvarno mi se sviđa ovaj proces. I meni. Što? Još uvijek ne. Koristiš ogledalo. Nije fair. Zašto si me gurnula, Mia? Pogledaj što se događa. Nered. To je sigurno. Trebaš je naučiti lekciju kako više ne bi kršila pravila. Kate,
Natjerala si nas na to. Oprosti. Nema potrebe. Prestani. Mia, molim te. Moj crtež je nestao. Bože! Ali zašto? Uložio sam puno truda u to. Ali nikad više nećeš prekršiti pravila. Čekaj trenutak. Izgleda da je Mia već sigurna u svoju pobjedu. Nije mi to drago. Hej Mia, mogu li malo porazgovarati s tobom? Čini mi se da tvoj crtež ne izgleda baš dobro. Ali ne brini, pomoći ću ti. Sad ćemo to popraviti. Što se događa? Što radiš? Kako sada izgledam? Bolje? Puno, mnogo bolje. Vidim da su svi spremni. Ovo je odlično jer je vrijeme upravo isteklo. Dušo, ne gledaj ovamo. Ovdje nema ništa dobro. A što je sa mnom? Još je gore. Stvarno? Ali Jennifer je sve popravila. Prevarila si me. Ne razumijem što se ovdje događa. Čini se da nemaš puno izbora. Jennifer je pobjedila. Pa, idi k njoj. Hura, uspjela sam. Moja pahuljasta. Dođi ovamo, zagrlit ću te. Oh, trebaš kihnuti. Moram kihnuti. Izgleda da je Jennifer alergična na vunu. To je najbolje. Možemo uzeti mačića. Oh, nešto nije u redu. Da, idi se odmori. Vau, toliko umaka. Već znaš što ćeš nacrtat. Vrijeme je da ti pokažem točno što trebaš učiniti. Fuj, ogromna sirova riba. Mislim da je nitko ne želi dobit. Morat ćemo se potruditi da ne postanemo najgori. Umaci su ti na raspolaganju. Sjajno. Sretno svima. Spremna sam borit se do posljednjeg. Nisi sama, Mia. Što se događa? Jennifer, gledaj ovamo. Bacila si smeće pravo u moje lice. Ups, oprosti. Nisam mislila da će se tako završiti. Ovo je stvarno nečuveno. Nadam se da me više nitko neće gnjaviti. Vrijeme je za moje crtanje. Da vidimo što imamo ovdje. Aha, kečap. Izgleda vrlo svjetlo. Dobro se uklapa na papir. Možda ću ga koristiti. A meni se više sviđa žuta. Ostat ću pri njoj. Pogledaj kako je lijepa. Upravo ono što mi je trebalo. Usput, crtanje s njom je jako zabavno. Šteta, što je umak tako brzo nestao. Morat ćemo odabrati drugi. Senf je savršen. Blago drugačija nijansa. Ali i to mi se sviđa. I stavit ću kečap u sredinu. Sjajna kombinacija boja. Sada mi nitko ne može reći da je loša. Vau, Mia već ima crtež. Da, nemam još puno. Završni detalji. Izgleda da kasnim. Hitno moramo nešto smisliti. Znam, slikati ću sa svim umacima odjednom. Ovo će uštedjeti vrijeme. Ali, kako fino mirišu. Ne mogu odoljet. Moram barem malo probat. Ukusno. Nemoguće je prestat. Želim još umaka. Otvaram si apetit. Što radiš, Jennifer? Kontroliraj se. Inače, nećeš imati s čime crtati. To je to. Gotova sam. O ne! Ostaci umaka pali su ravno na moj crtež. Ne želim te uzrujati. Ali vrijeme ističe. Potpuno sam zaboravila na to. Gotovo? Stani. Jami. Oh ne! Nisam ništa nacrtala. Kako sam mogla? Ovo je neuspjeh. Mia ima sjajan crtež. Pa definitivno sam izgubila. Pa ipak još nije gotovo. Oprosti. Umaci su se prolili po mom crtežu. Dok nitko ne vidi, moram brzo promijeniti crteže. Pogledajmo što drugi imaju. Evo moje ribe. Nije li lijepa? Teško je s tim raspravljati. Kako ti se sviđa moj crtež? Ups, čisto platno. Ne može biti. Prevarena sam. Jennifer je zamijenila naše crteže. Sada se to više ne može dokazat. Pa ćeš morati jesti ribu. Mia, dobar tek. Ne sviđa mi se miris. Smrdi grozno. Nemaš što učiniti. Moraš to pojesti. Imam sjajnu ideju. Što ako skuhaš ribu? Mislim da će biti puno ukusnija. Ispada da rukovanje plamenikom nije lako. To je sigurno. Žao mi je, Jennifer. Napravila sam to slučajno. Ali da budem iskrena,
Dobila si ono što si zaslužila. Oh, prestani. Wow. Ovaj zaloga je ukusan. Pogledaj Pojedi to. me. Neću reći ne toj ribi. Wow. I ja bi to pokušao. Kasno. Učinila si sve da mi uzmeš ovu ribu. Kako je nježno. Super. Teško je zamisliti. Zdravo, cure. Da vidimo što imate tamo. Julia ima plavi. Hoba boba. A Britney? O ne, to je grozan, odvratan žohar u lizalici. O Bože, Brittany, stani. Ne možeš pobjeći od ovoga. To je izazov. Vjerojatno je prvaka. Bok, bok. Toliko prestrašen, probaj malo. 1, 2, 3. Ovo je vrlo ukusno. Sviđa mi se. Dobro, da vidimo što imam. Plava guma ne može stajati. Pokušajmo i saznat ćemo. Wow, pogledaj. O, pogledaj koliko je dugačak. Volim Joa. Jesam li pojeo sve? Nema šanse. Imam ogromnog žohara u svojoj Hvala. Tako ukusno! Napuhat ću ogroman balon. Britney, pogledaj. Čekaj. Julie, Ti imaš žohara točno u balonu. riješi se toga. O, ne! Je li otišao? O, sve je to moja. Kakva noćna mora? Ukloni to. Odvratno je. Prekriven sam. To je čudno. U redu. O, Julie, bok. Wow, pogledaj. Idemo krenuti. Dobro. Sjaj. I imam oči poput marmelade i šarenih mrvica. Super. Želim to uskoro isprobati. Tko će prvi? U redu, idemo Britney. Ovaj marmeladni sjaj je tako sladak. Želim ga isprobati. O, vrlo je ukusno. Da vidimo kako izgleda na mojim usnama. Super! Sada mogu poljubiti sve. Julie, promjena je stvarna. I sada želim probati slatke šljokice. Izgledaju tako dobro. Mogu se čak i malo zabaviti s njima. Super! A sada dajmo sve šljokice na tanjur. Wow, kako lijepo! I sad je vrijeme da umočimo usne unutra. Pogledaj kako je jako lijepo. I sada mogu pojesti sve. Sviđa mi se. Što Julije radi? Daj, probaj svoje slatkiše. Ne sviđa mi se ovo. U redu. Hajdemo pokušati. Izgleda fora. Ne sviđaju mi se moje oči. O, da. Evo dolazi plava bočica s posipom. Oh, samo pogledaj to. Sve je na mom tanjuru sada. Uručamo naše oči unutra. I probajmo. Oh, samo pogledaj to. Ovo je nevjerojatno ukusno. Unutra je žele od bobica. Nevjerojatno! Ah, to je bilo savršeno. Sada, vrijeme je da popijem malo tekućeg slatkiša iz epruveta. Miljac, sviđa mi se. Ne znam. Možemo dalje. Što je ispod tvoje stroklje? To, wow, imam Mentos. I tako je velik. Želim ga uskoro probati. Hajde, otvorimo. Izvadi i ubaci u usta. Oh, to je tako fora. Tost je ukusan. Britney, što imaš? Wow, glava za piće. Bingo!
Bogati budala. Julije, kako ti se Bog sviđa? mali. Nikada više neću Ljudi. plakati. Stavljamo to sa strane. Otvaranje i stavit slamku unutra. A sada je vrijeme da se pokuša. Zapravo je ružičasto. Kako super! Oh, Julie, obožavam to. Oh, žao mi je. Popit ću sve sama. Stvarno? Pala mi je na pamet ideja. Mogu staviti par mentosa u njenu zdjelu. Piće će sigurno početi mjehuriti. Pogledajmo kako će ona reagirati. Što je to? O, tako kipi. O, sad je Julije prekrivena kolom. Jako mi je žao. Ali to je bilo smiješno. Mogu li ga prvo otvoriti? Super! Da, vidimo. Julije je ispustila bombone. Probajmo jednu. Makni ambalažu. Kako je slatko. Stvarno mi se sviđa. Ukusno. Meljac! Sada pogledajmo ovu tevu. Bio sam gladan. Kisele su, Chelsea. Na što? 1, 2. Možemo jesti bombone i žele u isto vrijeme. Napravit ću si tortu od marmelade i kiselog želea. Bit će nevjerojatno ukusno. Nekoliko slojeva. Wow! Jedva čekam to probat. Mljac! I ovo je tako kiselo. Julije, što imaš? Hajde. Saznat ćemo sada. O, izgleda tako cool. Super! To su nerds bombone. Izvadimo ih. O, kako lijepo. Ščupajmo ga. Probajmo. Ovo je ukusno. Ne mogu si pomoći. Neka proba moj kiseli gel. Igrat ću ga ravno tamo. Samo nemoj nikome reći. Da vidimo. Mislim da je to dovoljno. O, moje lice. O, ne mogu. Zašto je tako kiselo? To je bilo... Što? Smiješno. Jedva čekam saznati što imamo ovaj put. Ovo. Imam plavi WC i lizalicu. Zanimljivo. Probajmo tvoje čipa čips. Oh, plavo je i ukusno. Sada želim probati ovaj prah i vidjeti kakav je okus. U toaletu umačem čupa čups unutra i isprobavam ga. U redu, u redu. O, kako ukusno, sviđa mi se. Britney, zašto me gledaš tako? Vidiš, dobro je. Ti si zagovornica Što? kućavanja. Nema šanse. Moraš otvoriti svoj. Hajde, Britney. Idemo. Imam i ja čupa čups. Pogledaj to. U obliku je prstena. To je bilo teško, prijatelju. Uspjeli smo. Sad želim isprobati ovaj gel. Molim te, ovo je stvarno slatko. Istisnut malo na vrh. A sada vrijeme je da probamo. O, oprosti, tko je? Sviđa mi se. Dijete. Nevjerojatno je ukusno s malo. Vrijeme je za novu poslasticu. Što imaš? Oh, to je jestivi papir i slatki gel. Hajmo probati. Julije, počni. Hvala. O, tako je lijepo. Prekrasno. I slatko je. Što radi? Njam! Probaj. Britney, nevjerojatno. O, tako je
lijepo. To slatko. Nevjerojatno. Ima okus jagode. Što je ovo? Čekaj, to je jestivi papir. I znam Pokušat što ću. učiniti. Pogledaj ovaj smajlić. A sada? Hajdemo to probat. Oh, kako je ukusno. Obožavam to. Što bih trebao učiniti? U pravu si. Imam sjajnu ideju. Mogu napraviti papirnati avion. Pogledaj kako je fora. I leti. Julie, Uhvatite ga. Nestalo mi je papira, ali nisam ga ni pokušao. Slatko! Imam ideju. Možeš to podijeliti sa mnom i možemo igrati križić-kružić s našim gelovima. Tko pobjedi, uzima se jestivi događa? papir. Pa, to je cool igra. Hajde, idemo. Neću ti samo dati svoj papir. U redu, idemo na to. O, da, pobjedio sam. Ali to znači da mogu zadržati svoj papir. Pojedimo sve. Tvoj gel je odličan. Zar nije sjajan? Jest. Tko će biti prvi? Birajte brzo, cure. Pa, Julija je pobjedila. Pa, to je neka vrsta sode ili soka i čaša napravljena od marmelade. Hajdemo to provjeriti. Ovo je jako ukusno. Svidjelo mi se. Britney, pokazat ću ti nešto stvarno cool. Imam jestivu čašu. Mogu uliti sok ravno u nju. Pogledaj to. Wow, kako ukusno. samo ću... Čekaj, vrijeme je da otvoriš svoj poklopac. U redu. Ne znam. Imam čašu od želea i eksplozivnog karamel. Otvorimo paket i ulimo sve u čašu. Da sve zapjeni, trebam malo tekućine. Julije, daj mi malo, molim te. Što? Želiš ukrasti moj sok? Ipak, znaš što, mogu ga uzeti. Dopusti da ga sama natočim. Oh, kako super! Britney! Mogu li dobiti malo tvog eksplodirajućeg karamela? Što? Molim. U redu. Jupi! Vau! Pogledaj to! Kakva pjena! Hajde da pijemo zajedno. Kako ukusno! Sada želim pojesti ovu čašu. Ova stvar uopće nije najbolja. Možda. Dobro! Baš mi se svidjelo, Britney. Nevjerojatno! Pa, svakako jest. Hvala što gledate. Pa, alarm već zvoni. Vrijeme je za ustajanje. Da vidimo koji je danas dan. Potpuno sam zaboravio. Danas je na kalendaru Noć vještica. Ovo su dobre vijesti. Vrijeme je za zastrašujuće šale. Prvo, trebaš pripremiti prvi Oblikuj trik. malu Trebam zmiju. balon, krpu i crni marker za to. I zašto ne... Gledaj, to je pravi duh. Nisam očekivao da će ispasti tako uvjerljivo. Objesit ću ga u Minu sobu. Super, još uvijek spava. Ovo je moja prilika. Nema vremena za gubljenje. Ostavit ću duha ovdje, točno ispod njenog nosa. To nije sve. Imam jako strašne rukavice. Pokušat ću ih staviti na Miju. Ispalo je sjajno. Sreća je na mojoj strani. Ostaje razbacati lopte posvuda. Ne mogu zamisliti što će se dogoditi ako staneš na njih. I posljednji dodir. moja. Pa dobro, Proteže se. Ne želim ga ni ispustiti iz ruku, ali potrebno je zbog mog trika. Pa,
To je to. Napokon. Zatvorit ću vrata posterom zida od cigle. Da vidimo može li Mia pronaći izlaz. Što je to? Bože, napao me duh! Što ima? Čekaj, izgleda da nije stvarno. Vjerojatno je sve Suzije. Oh ne, moje ruke. Oh, smiri se Mia, ne paničari. Izgleda da su samo rukavice dok je vrijeme da se pozabavimo Suzije. Što misli da radi? Oh, u čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak spoja. Čekaj, Suzije. Voda. Odakle je došao vuk? Ovo je neka vrsta ludila. Bok Mia. Sretan Halloween. Sama si to tražila, Suzije. Osvećujem ti se. Red je na mene da napravim podvalu. Vjeruj mi, bit će puno strašnije od tvoje. Koristit ću drvenu ploču s rupom u sredini i crni platno. Po mom mišljenju, već izgleda vrlo sumorno. Sada ću staviti veliku kantu kokica točno na rupu. Odlično. Stavljam kokice tako da se ništa ne vidi. Super. Pola posla je obavljeno. Kako ti se sviđa moj novi izgled? Zar nije strašan? Da bi se stvorila zloslutna atmosfera, potrebno je uključiti horror film i prigušiti svjetla. Sada, potpuna tišina. Samo gledaj, ja ću se sakriti ispod stola. Oh, horror film, odlično. Htio sam to pogledati. I ovdje je kokice, super. Što s njim nije u redu? Mora da sam umislio. Iznenađenje! O ne, netko me ugrizao za prst! Što je, zar je čudovište u kutiji? Wow, to je veliko. Pogodio si, moram trčati. Žao mi je, Mia, ali definitivno neću sada stati. Još uvijek imam puno šala na raspolaganju. Za sljedeću ću upotrijebiti umjetnu ruku. Izgleda kao prava. I kovčeg s alatima? Moramo nabaviti bušilicu. Super. Vrijeme je da ukrasimo kuću za prazničnu zabavu, ali ništa ne ispada kako treba. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj što imam. Pusti mene da učinim sve. Hvala ti, Suzi. Oh, moram kišnuti. Oh ne, probušila sam ruku. Pomozi. Suzi, što trebamo učiniti? Oh ne, kakva ogromna rupa. Osjećam se loše. Nisam ja to napravila, ali ona je povjerovala. Je li to Susina ruka? Nije prava. Ponovno sam prevaren. Pa, vrijeme je za snažan potez. Da vidimo što imam. Da, mislim da je ćelava kapa savršena za sljedeću šalu. Odlično odgovara. Dodaj neku pletenicu na vrh. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Na primjer, uzet ću crvenu boju i dobro namazat bijeli zavoj u nju. I onda ću ga pažljivo omotat oko glave. I ja bih se toga uplašio. Izgleda stvarno jezivo. Stavit ću periku da Suzi ništa ne posumnja unaprijed. Mislim da mi pristaje. Mene, prava slatkica. Znak je posljednji detalj. Ostavit ću ga na leđima. Izazvat će Ispričajte me. Bok Mia, sjedni da pogledaš horror film sa mnom. Što je to na njenim leđima? Dugo nisam nikome čupao pletenice. Što je ovo? Mislim da sam iščupao sve. Gospođice Hare, iznenađenje, Suzi? To je smiješno. Uspio sam. Smicalica ili poslastica? Imamo našeg prvog gosta. Kaj, ovo je za tebe. Zapravo, trebao si uzeti nekoliko slatkiša, a ne sve. Ma, nema veze. Naučit ću ga lekciju. Skuhat ću posebna čokoladna jaja. Za to ću uzeti prava jaja, probušiti svako štapićem, okupati ga u čokoladi i dodati omot. Ispalo je odlično. Trik ili poslastica? Opet si ti. Evo, pripremio sam nekoliko novih poslastica. Da vidimo koliko ti se sviđaju. Ha? Kakav ulov! Izgleda da sam im uzeo sve. Obožavam Kinder iznenađenja. Fuj, sirovo jaje! Ovo je odvratno. Ušao sam u to i ne želim stati. Moramo dogovoriti novu podvalu. Bundeva za to, glavni simbol Halloweena. Nabavio sam odličnu lanternu od bundeve. Ostaje samo staviti svijeće unutra. To je to. Mislim da bih to trebao staviti točno ispod Suzijinog kreveta. Dobro je da nije ovdje. Moram požuriti prije nego što dođe.
Super, provjereno. Podloga je na mjestu, ali to nije sve. Trebat će mi Suzine tenisice i crvena boja. Razmazat ću boju da ostavim krvave otiske na tepihu. Nema ništa bolje od ovog klasičnog trika. Boja je spremna. Stavit ću je na tepih i dobro pritisnuti. Super. Danas je bio vrlo zauzet dan. Tako sam umoran. Što je ovo? Izgleda kao krv! O moj Bože, uplašena sam! Netko je provalio u moju sobu! O ne! Idemo odmah van! Tako si dojmljiva, Suzije! Uf, i kako to da nisam Odmah zabrala? pomisli da si to bio ti. Prestani se smijati, Mija. Izađi. Ovdje su goblini! 10 pogodak! Da, jest. Samo sam se šalio, a ona već baca jastuke na mene. Trebam osvetu i mislim da sam je smislio. Uzet ću ovaj snježno-bijeli ručnik, raširit ću ga na pod i ostavit svoje krvave otiske dlana na njemu. Primijetio sam da ovo plaši Suzy više od bilo čega na svijetu. To je efekt koji pokušavam postići. Super. Ostavit ću još nekoliko. Sada možete objesiti ručnik na mjesto. To je to. Nemoj odmah sumnjati ni u što. Moramo smisliti nešto drugo. Jedan ručnik nije dovoljan. Što ako dodam crvenu boju direktno na tuš? Ovo će sigurno preplašiti Suzy na smrt. Sve je ispalo kako treba. A najvažnije je da nisam ostavio nikakav dokaz. Krvavi tuš bit će potpuno iznenađenje za nju. Još jedna briljantna ideja. Ostavit ću zastrašujuću poruku od sapuna na ogledalu. Ovo će biti zadnja kap za Suzy. Pratim te. Mislim da je to dovoljno zlokobno. Volio bih vidjeti Suzyjenu reakciju na sve moje šale. Glavna stvar je, nemoj me odati unaprijed. Vrijeme je da sperem ovaj dan. Tuširanje mi uvijek pomaže da se opustim. Lijepa je ova voda. Ali zašto je crveno? Je li stvarno krv? Sigurno ja sam... Ova šala! Osušit ću se i pronaći je! Oh ne! Ručnik je prekriven krvlju! Što je ovo? Prati me, noćna mora! Moramo otići! Čokoladna hrana naspram prave hrane. Pogledajmo što je ispod tvojih panđi. I to je dinamit. Čekaj! Mislim da nije stvarno. Napravljeno je od čokolade. Kako super! Nikada nisam imao nešto slično prije. Ovo je nevjerojatno! Oh, ovo je tako super! Jede ga tako slasno. Nikola, jesi li sve pojela? Tako brzo? Čekaj. Ako imaš čokoladni. To je knjiga tjedna. Šta boli? Tko treba pomoć? Vidim 2 djevojke. Zovu u pomoć. Pogledat ću ih. Zdravo, drage dame! Što se dogodilo? Oh, to je dinamit. Moramo te zaštititi. Savršeno. Oh, kako ovo Sada je funkcionira? vrijeme za malo Oh, dinamita. daj. To je... Čudno. Oh, učinio sam nešto krivo. Vidimo se. Djevojke, vrijeme je da idem. O, čovječe. O, čekaj, smiri se, imam lutku. Oh, upravo si, Nikol. Trebamo nešto ozbiljnije. Čarobni štapić? U redu možda. Dosadan sam. To nije... Ha? U redu, Nikol. Pinceta? Da, one će nam sigurno pomoći da prerežemo žicu. Ali koju? Moja omiljena boja je prereži. Punom brzinom. Čekajte malo, djevojke. To je čokolada. Oh, super. Nije pravi dinamit. Oh, imate izazov ovdje. Ulovite ga. Odlično, djevojke. Idemo. Hajde. Wow, to je potpuno novo. Oh, sjajno. On
Super! Pogledajmo tko ima pravi, a tko čokoladnu verziju. Julije, što je? Ne radi? Da, jer ja imam čokoladnu verziju. Onda ja definitivno imam pravi. Oh, da! Napokon novi telefon. Potpuno je nov. Super! I hej, radim selfije. Oh, stvarno? Znam što učiniti. Mrzim te. Sad ću pojesti svoju čokoladu. Nije uopće smiješno. Nema mogućnosti. Moj mobitel, veliko sranje. Srušio se. U redu, Julije. Pala mi je na pamet ideja. Želiš li se zamijeniti? Želim tvoj čokoladni iPhone. Sjajno! Zadovoljstvo je poslovati s tobom. Što? Srušila se. Skoro smo završili. Uzmi pravi natrag. Čekaj, imam čokoladni punjač. Smislio sam nešto. Stavimo naš telefon na punjenje. Uspjelo je! Moj telefon je spremljen. Odlično. Što? Nemoguće je. Čekaj. Ako bi Julie mogla... To njen telefon? Ne znam. Možda. Moj će raditi jednako. Što je s tobom, Nicole? Sada imaš frizuru za prijatelje? Osjećam se kao da ću jebeno preživjeti. Nove poslastice od Clasha. Osjeti. Ovo su ukiseljena jaja. Oh, dobro. Jesti? Tko će prvi početi? Hajde, cure. Skidam ambalažu. Da vidim što imam. Nemoj probati. Vau, kako ukusno. Unutra je. To su Skittles. Stvarno mi se sviđa. Želim ih i ja probati. Riješimo se pakiranja. I probajmo ih. U redu? U redu? Tako si smiješna. Želim pojesti svoje čokoladne jaja. Nevjerojatno! Maltezer! Nevjerojatno! Sviđa mi se Što jako! imamo ovdje? Evo ga! Naravno! Što je, Julie? Želiš li probati moje čokoladno jaje? Jako mi se sviđa! Ni slučajno! To je tvoje pravo! Zašto si tako pohlepna? Ali imam ideju! Daću Nicole jedno od mojih pravih jaja! Da vidimo kako će reagirati. Idemo! Molim te, pomozi mi! Znaš što? Došao sam na sjajnu ideju. Ako su ovo prava jaja, onda ga ulovi. To je odvratno. U redu. Ja imam ideju. To su prava jaja, pa ću ih skuhati. Razbiti jaje u tavu. I pogledaj to. To se događa! Pržena jaja su na putu. Nicole, želiš li da ti pokažem trik? Pogledaj to. I 1, 2, 3. Oh, evo male šale. Kako ti se sada sviđaju tvoja pečena jaja? Definitivno si prekrivena njima. To je glupo. Vrijeme je za nove sukobe. Coca-Cola i pomfrit ovaj put. Pitam se tko je dobio čokoladni set. To sam ja. Hajdemo probat. Hvala vam. Ovo je čokolada. Tako je dobra. I što je unutra? Tako je dobro. To je... Ja sam cool Vuk. Apsolutno ga obožavam. A sada ću probati svoju kolu. O ne! O ne!
previše sam je protresao. Sada sam pokriven Coca-Colom. Kakva noćna mora. Oprosti. Što trebam sada učiniti? I sada uživam u svojoj čokoladi. Oh, pokušajmo pomfrit. Također je od čokolade. Čokoladni pomfrit je puno bolji od običnog. I ambalaža je također jestiva. Dobrodošli. Probati ću sada. Oh ne, to je pravi papir. Oh, to je razočaravajuće. Stvarno? Pa, mogu probati svoj. Definitivno ima bolji okus od papira. Oh, to je sigurno. Jum!